No bilang ta mapagasatan met ama idrama to'y nanumo asurat ko, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan a Johnny. Tubuak ti probinsya ti La Union. At daan asawa ken maysa nga anak. Naawisak met ang nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko, apatsyek a makaibati itinabalitukan nga adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. At to yung tika pemla kay. Agyaman ang bagay. Mayat ti timpla na. Saan na nasamit? Saan mo't panadamnay? Sakto lang ting kabil mo asukar na. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Siyempre, kabisado kong ti timpla ti kapem lakay. Dahita ka ti pagbilibakain ka bagay. Talaga kabisadong aminan ti may papanganyak. Ay lakit di Isu adi kag kamkamal dyan Tano oras anadoktalak nga da sa baling aramidam. Jak tupulos ag pangadwa mangisinakan ka. Anya. Unay kalagit din ay bagay. Sa bali manin tinaturong ti saritaan ta. Oho, usto laang mat. Tapno mapalagipan ka. Di ka ti agdanag. Tasiksikalaang ti babae ti biyag ko. Sigurado malaang kunakbanan. Uwing ka di. Anya nga tano, agsardeng ako ngagtrabaho. Masadutak nga minan na makiman-maneho. Anya? Ne, kat kasano tayo nga no agsardeng kan nga agtrabaho lakay. Anya ngayon ti kanan tayo. Pampanunutag nga rot ti dagaan na panawan day di tatang kinanang ko. Anya nga tanong isulaang ta si kaswanta. Kabailam ayat ti agtalon lakay. Santang agtalon. Anya kay nga ron? Ilako ta ti daga. Ta iso taramaten tangag negosyo. Iti kasta, adda pangalaan tayo ti kanan tayo. Nga uray saan tan agtrabaho. Sa dinaw ti papadan niyo anak ko. Nakapulas kayo magagasawa. Agawid kami kanubiit iti lugar da Johnny, nanang. Nay, barbaraw analagip yu ti mapanijay Jak manam mo ka ni Johnny, nanang. Kalaat matlatan analagip na ti agawid ijay. Mapan mi kano kitaan ti dagaan na panawan dagiti nagawanan at dadakkel na. Aywan nga agpaiso. Damag ko analawa kano ti sanikwa da balayan ijay. Wan kano nga rod, nanang. No kasta, plano ti asawam at talunan dayjay adaga. Ay na, nagsaya at kat kumano kasta, nanang. Angam saan mat. Ne, kat apay nga rod ako nam amapanyo kitaan. Asikaswan na kanuta ilako na, nanang. Anya? Ay sos, sayang mat ano ilako na. Talunan nyo kit din. Iti kasta, saan amapukaw dayjay adaga. Ilako na kanungarod, ta iso ti aramatan na nga agnegosyo. Negosyo ko namlor na. Wan, nanang. Agnegosyo kanulaangan, ta masadutan nga agtrabaho. Masadot kanon ang makiman-maneho iti bus. Kat anya ngay mat kumaan negosyo day ta anak ko. Pautang business ka no, nanang. Ne, anya dagita papapel lakay. Pagilistahan bakit? Pagilistahan iti? Kadagiti umutang ha. Kita ang tinaramin ko. Dahil talaangan mang fill up taramidam. No daw mo umutang. Nan, kita agman. Ate, kita man ay bagbakay. Ne, kumpleto mat nga agpaiso. Day talaangan mang fill up iti petsa, nagan, kuno man uti utangan na. Siyempre dahil tan tulangan ag pinirma taramidam ento na daw umutang. Tas takalinis dinaramin ko listahan bakit? Ang aguray ka lakay. Apay bakit? Adda ka di kurang tinaramid ko. Awan, ang agpaporsyento ka lakay? Natural business nga ron di paporsyentuan ta. Malugitan ano agpautang ta asaan tamot apaporsyentuan.
Mayak, barok, tadadamag ko nga agpapautang kayo kano nga agasawa. Ay, way na namiling. Putno da yung tanadamag yaw. Umayak kumamad umutang noon na pa nakabalin na, barok. Ay, gatuwa na. Awan parikot iti dayta. Iso na lang tadda porsyento, ti papautang minana. Okay laag, barok. Basta saan ko maunay anak kal, ti paporsyento na. Diyak ko maumay umutang. Hanggang masapul mat nga ti anak ko. Saan mo't kiddi nga iso ti dakkel, nana? Apag gusto lang mati porsyento nga lalaan mi. Iso na lang, taloan niya ti petya tulagan ti panagbayad. Masapul nga iso ti matungpal. Ay uwan, barok. Di ka madanagan, tabayadak matlaang apaman amalakok ti dagame. Nasayat man nga rod, nagkinawatan tanana. Mala, umunag tayo di tabalay. Taited ko ti kwarta pulpulutan nyo. Kentap no makapagpinirma tayo matlaangan iti kasuratan. Nangalaam nga itilugan nga insangpet mo lakay. Di kayat ko asawan, akin lugan iti dayjay. Kan apay nga inyawid mo. Lugan ti anak ni Tata Fredo, bakit? Di mo ibaga, apinersang manan nga inala dayja alugan. Kaputawan pagbayad da iti kwarta nga inutang da. Ay, kat kapilitan, bakit? Ano anya ti tulagan, iso ti masuro. Malugit ako nakmanen, no di dagtong paliti petsa ti panagbayad kadagi ti utang ta. Sa bagay matkiti Husto lang mo tinaramid mo, tapno agbutang daken ka lakay. Ay wala, no anya ti tulagan, iso ti masurot ko nakmanen. Di da mapalintag reklamo, tadamat kasuratan na nagpipinirmaan tayo, iti mutang ta. Una, dakkel mo't apang tenggelan taday dya kasuratan lakay. Saan damot amabali na paglibakan, kaputa at damot pirmada ijay. Wala, in collateral da nga rod, di iso ti kuyudag, no saan da makabayan. Diyak mat kayat amapukaw lang ti kwarta naglakwan tayo ti taga at tawid ko. Ada ka gaya manakaw. Wan tatang, imayak, tao may kukuma ipakada, adito'y mi pailaang nga iparada ti dualugan mi. Awan nga minan pagparadaan day jabalay. Nuapay ngamin aya, agatang kayo agatang itilugan yaw. Nuawang magayang pangiparadaan nyo kadagita aluglugan. Jay laang matvan kan kotse ti ginatang mi tatang. Jay jeep kan pick up. Ginuyod laang ni Johnny, manipot kadagiti nakautang asan nakabayad. Na yan, tikas tang ugali ti asawam Lorna. Ha? Ne, tapay mo tatang? Ada ka di madingay naramid ni Johnny? Ay, di ka man nagintindihan mo. Apay nga pinaya tatang, lawlawagan niyo man, itikas takit maawata. Ay na, di ka man agintindihan mo kunakmanan. Tatang? Ay na anak ko, saanin anasaya at tikas tangar aramidan niyo. Ha? Agasuman, tanagdakil gayam ti porsyentong alalain niyo kadagiti kwarta nga ipapautang yaw. Saan lang nga dayta? Inkapilitan pa nga alalain niyo, dagiti sanik ko dagiti nakautang kada kayaw, no awan ti pagbayad da. Ay katrabang na laang matatatang. Alangan mat adimi singeran dagiti utang da. Di kat da kami tilugi no bilang laang. Unang saan kumamot nga iti kastawagas anak ko. Apay, di kay makonsensya iti kastangar aramidan niyo. Makisarsarita damad iti lasayaan, ang puwersaan nyo man idang agbayad. Apay, di kay lamasyanan kadakwada. No saan mi ida apwersaan, sigurado abaybay ang damat ti utang da. Iso ahusto lang ti aramidan mi ka ni Johnny, tatang. Kan may sa, no pagturayin mi ti asi mi, awanan malugi mat ti negosyo mi. Ay na, madanog kong tulangatan. Masurunak. Ne, apayan na kay, agan ano ka, nakarupangat ka matanagawid. Apay, asino ti kaap-apam aya? Masurunak nga rod. Ni, asino ti kasurun mo? Day dyan ang dinga. Apay ayan ni pari nanding lakay.
Paglibaan nakit din ti utang na. Awan ka no tinututang na. Iso nga awan ka no nga rudmet tirumbang abayadan na. Anya, ay katimpakitam ko ati kasuratan ang nagpinirmaan yo lakay. Inpakitak ang pinisang-pisang nakit din. Anya, kasano nga rod daytan lakay? Di katawanan ti ebidensya nga da utang nakadata? Oray pinisang na ti kasuratan. Singiraglat ta. Di na mabalin a paglibakan tinutang na. No kasapulan nga agdarumak ken kapitan. Aramidak, sana siyak ti pagpadasan day dyan anding. Madanog kung tupay ti subsub na. Sa dino ti ay ni daddy, mami? Napanmanan nagsingir anak ko, apay ka di. Agpatulodak ko maije balay ti kadalak. At ngamin project nga aramidan mi ita. Orayem labiitan anak ko. Sigurado apaawidan day jay. Lorna anak ko! Lorna! Ninanang day jay ah. Uwan niya agpay sa mami. Nilola mo ti agpukpuk ka wa sumungsungad. Ay na, Lorna. Ingka dawaon ti asawam. Apay ni Johnny nanang. Agap-apan na kininanding ijiterse na ni Janet. Anya? Ay, di pa kadanagak. Nakasalikan itibunang ni Nandeng. Hala, intayo kita ni Daddy. Tanda ni Dad kinabil itayan. Amangan kiti dumadama nga, gubgubal ta ijayan. Sino nga'y magtakin baka iti nakapagaw di tarubayan yu anak ko? Ay, kwa tatang. Ni Mang Kanor, napaninukot ni Johnny iti kalman. Gapu ka din ta saan manin ang nakabayad iti inutang nakadakayaw? Kasta nga rod, tatang. Ay una yan. Apay saan pa'y lang anadidigra ti asawam iti panangbugbog dakin kwa na. Gapu iti kastangar aramidin na. Tatang, awan mo't basol ni Johnny. Agdadata mo't aday dyan anding ti akin basol. Malaksid a paglibakan na ti inutang na. Tinigis na pa iti kasuratan a nagpinirmaan da iti asawak. Ala, wanan. Ada akong dita. Ang nalabos mo ngamin ti ikasta ng agsingir. Apay, di lamasyanan nang runa kadagiti padak anatataengan. Tatang, Anwan niyo ayat ado akwarta. Laglagi pa niyaw. Adi yung madlaang maitugot na itain tun matay kayaw. Imbes ang makatulong kayaw, babaan iti panagpautang yaw. Saan magtakarkaruan nyo mat nga iba magtikinarigat dagiti tattao ang nakautang kada kayaw? ni tatang man. May sakamag. Imbes nga nawaam ti asawam, saan ta kanunungam matidakas nga ramid na? Ay na, anak ko. Di tay amaw dagiti sumarsaruno ang mapasamak. Ang mga nudumteng tumot ti aldaw at akayon tumot ti agkasapulan. Pagbagaam tuman ti anak mo, Linda. Apay ba nun ay alakay? Hawanan, nasisirap dan iti siling ti pirak. Ha? Agasim man ti 40% a porsyento ti papautang ta ang kwarta. Kinapudno na lakay. Kinasarita ko ni Lorna maipapan iti dayta abanag. Agam isumot lata. Talaga kano akas jay ti patakaran ti negosyo da. Tano saan akas jay ti ikastada. Malugi da kanumod. Ay, una yan. Nadandalang iti kwarta. Nagbalo da betang. Ay, dak kanunungan ti kasjay nga aramidan da bakit. Saan apulos? Bayam, takasaritak tumanan di anak ta. Intun mapaanak iti balay dahlakay. Wan man bakit? Tanay, nakababa inti kasjay nga aramidan da. Uray kumamat no di da puwersahan nga alain ti sanikwa dagiti umut-utang gadakwada. Madimat piman at tikas jay, sa aden, anayin kalintigan tikas jay nga aramiden da. At agmanan, nanamiling. Ay na, pasensya kan barok. Talaga ngamin nga awan pa'y maitid ko ita. 5 bulan ang ti utang yun, ana. Dakkelan ti porsyento na. Imbag no kabalan yung tupay abayadan.
Bayadak abayadan dayta. Apaman amay lakok ti dagami, barok. Ay kat oray jelat tangarudan daga ngay laklakom ti pagbayat mo, nana. Ha? Kukwakon ti daga ako na ngay laklakom. Dayjayan ti pagbayad mo itigatan ngayon utang mo kanyak, nanamiling. Anya? Biyag yun ti titulo dayja daga. Tayson ti pagbayad yo iti inutang yo kanyak. Linda bakit? Linda! Apay ay alakay. Imbawag ni pare Istong. At kakano na disgrasya ijayan tirangtay. Kat atapon daan ni Jane, tiyakin lugan itinatnag itirangkes. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Yan, aday umapaw! Dinasaya at awagam ni Rorna. Itikasta, maamuan ta, nupudno nga iso titaktakamatin daan natin nagitirangkes. Darasang! Diyos ko, ispalam ka di asawa. Di mo ko maipalubos nga dada kasama pasamak kan kuanan. Agpagpakaasi akan ka, apo. Johnny. Agyaman ang Diyos ko. Agyaman ang tasinong batang nagiti kararag ko. Thank you, Lord. Oops. Inayadam ti magnalakay, Di ka kanuunay agperpersa. Iti kasta, saan nga aglokat ti panakay daig iti sugat mo. Uwan, bakit? Di ka kadiagdarag, takabawilak ti magna. Una, ngam ininot laang, Di mo bigbiglaan. No kayat mo ba'y ti agbyag iti napaot. Nasken atong palam dagiti imbilin ti doktor kan ka. Uwan, bakit? Katagyaman na ka. Gaputauray ka sa ti kinarigat na. Inananusan naklanta, ngayon ay aywanan. Aging ka, arimwara ki di ospital. Siyempre, Angam ne, saan ko manatangkan ti ulom, Masapul nga agpaimbag kamay nasayaan. Uwan, bakit? Kahit ko na yan dagimbag. Iti kasta, makarwarak magdan iti balay. Kaya't ko ti mapanagkit daw, iti pamakawan, kadag iti tattao, alapasakitak. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, Johnny? Bakit? Namiris ko. Asaan gaya manasaya at dagiti nararamit ko iti kalabas. Ket plano, nga isubli dagiti nalala katingwen. Kanlugan dagiti nakautang kadata. Agraman ti titulo ti dagan ni nanamiling. Oops. Johnny? Mamatyak. Ngay ni kanakpay ti Diyos. Iti may kaduhagon daway. Tapno ilintag ko, dagiti nagbitutak. Manipod idi, saan min apapaporsyentuan ken saan kami metten a mangal-ala iti collateral kadagiti ipapautang mi. Ket kaasina, agbaybayad damet adagos. No addamet dagiti saan a makabayad iti sibubukal agatad nga inutang da kamin nga agasawa ti mangibaga nga oray hulugan wenno tinnagandalatan iti binulan. Gapo iti kastoy nga araramidan mi, makunak nga adumetten tinatulungan mi. Nang runa, dagiti kalugaran mi nga agpapaadal ken agtaltalon. Nariknakmet akarkaro pay nga inmasenso kan linmag-an ti panagbiag mi. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Johnny. No bilang ta mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy surat ko,
Kidawak nga awagan na kumalatan itinagan at Trixie. Tubuak ti probinsya ti Kalinga ngem iti agdama ket addaak ditoy Bagyo. Naawisak met ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biag ko ajak to pulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi naamamok ni Limbert. Naisem, nasingpet, jolly, nagaget, guwapo, ken padak adi adal. Wen Miss F. Amin aberberuken ti maysa a babae iti maysa a lalaki ket addan ken ni Limbert. Dua atawan mimetten nga agam amo. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasama. Talagang sakit yung stress kayo di trabaho, mga Trixie. Ay, naku namon, Limbert. Isungarod nga inawis ka dito, eh. Barbarang mayaw awan ko man tidudukot ko. Wala. Sigurado ang mayaw awan mo na ita. Nangruna kit siyak ti kaduam. Isungarod asikati inayabahak. Ngamin, panagis-isem mo pa'y laang. Lumaglag-anan tiriknat. Ayos ah. Isa ta man na ita ngayon bagang Trixie. Okay. Cheers! Hello, Limbert. Nakaawit ka ka din? Well, itay pa ah. Kalkalpas ko lang nga nag-shower. Agitaag matan. Nasayat mat nga rin no kasta. Thank you, gayam. Iti panangitulod mo kanyak itay, ha? No problem. Siyak hindi at rumbang agyaman ken ka. Ngamin, nakainumak manin iti libre. Anya? Sika talaga. Ang puwera ang Limbert. Panagriknak kat talaga alimag antiriknak. Gapo kadagiti advices mo. Iso thank you, ha? Kasano laangan, no awan ka anangan andi ngay kanyak. No awana ka ke amangan no aging gayta. Ket adda ka bay langi jebar. Agsang sangit ngag maymaysa. Anya? Hoy, sa anak kastanya. Yok. Abay, di ka ba'y makaturturog? Ay, makaturturog ak ngarudan. Maturog ta nga rudan. Ituloy tan tulangin ta agchikain ton bigat. Okay, sige nga rudan. Good night. Good night to Limbert. Trixie iha, Mama? masansan sabot tanti panang sukon kan panang itulod ni Limbert kan kaditi balay. When, Mama? Inangaw ko laang mat, asukunan kan itulod nak. Ngam pinaypayso na matan. Adawad nga 20 kotsem iha. Apay adi mo usaran. Iti kasta saan mat amataktak ni Limbert nga umay mang suksukon kan mangitultulod kan ka. Masadutak mat nga rudan nga agmaneho, Mama. Sana bale? Tao kailangan mat kan ni Limbert dayjay. Kan may sa, asidag lang mat tipang suksukunan kan pangitultuludan na kanya. Saan mat nga dayo? Wan nga mataktak mat jay tao. Okay lang kan kwa na dayjay, Mama. Danag yun ay ha. Makaamo ka iha. Angam niya. Di ka nayon ko nga ibilin kan ka. Di ka kumabastag talag iti lalaki adi mo pa'y unay am mo. Narigatan. Wen ka di, Mama. Awan rin ba nga pagdanagan yung kanyak? Balasang akon. Adda akon iti husto nga edad. Amo kon tinasaya at kansaan para kanya. Wow! Adda mintas kay ti outfit mo ita, Trixie. Agpaiso, Limbert? Well, maininlabak sa ngaruting king ka. Anya? Di nakman rabakan iti kasta. Tamangan numamati ah. Awal mo langis na rubilang. San ka rin? Ay, sus! Agawa am kit didita, tani aldawan. Amangan numaladawak iti trabaho. Well, mabitan tayo ito. Di kagdanag, tasan ka maladaw, boss. Siyak ni makam mo. Okay. I trust you, Limbert. Very good.
Wala, mapanta nga rudan. Okay, boss, madam. Let's go. Kumusta nga eh? Tinagbal yung matrabaho. Okay lang, Mat. Sa anak mo tunay ang nabannog ita. Siguro, awan tipos mo niya. Isa ako nabasan ka ba nabannog? Husto ka. Talagang awan ni boss. Iso ahay-ahay kami amin ni Joe opisina. Kunak tubay kay. Sabado kaya minton bigatan niya. Uy, abay nga. Adalakad mo inton bigat? Awan ba man? Agam mo at ayawis mo kay. Di adla. Anya nga tano, mapantayo ag beach, ijala unyon. Wow! Mayat sa akin, di kagpaiso na ita. Agam, asino kayo di katuwatan mo bilang. Ibagak kada sila ka ni April. Sigurado akayat dagi jay ti mapan ag beach. Okay. Sige, ay bagat met ka ng mark ni Clarence. Wala, bareng kayat dati umay. Pilita kita, no, di na kayat. Anya? May mayat mo lang, no, do tayo niya. The more, the merrier ako na English. Oy, girl! Oh, apay akas ta ti panang matmat mo kanyak April. Kaslada kayat mo nga ibaga. Awan mat, girl. Maam-amay saklaan kan ka. Sa bali ti auram ita. Nakalawlawag ti rupam. Maaliwala sa paningin ako nada iti Tagalog. Anya? Sika talaga. Pudno ti ibagbagak, friend. Blooming ka ita. Ay sus, awan kwartak, friend. Sana all. Dinakman ang angawan iti kasta April. Ang mga numamati akin ka. Pwera angaw, friend. Pudno ti ibagbagak. Walang halong biro. I-share mo man mat no anya ti sekreto. Iti kasta, saan lang nga si Kati Blooming. In love ka anya. Anya? Ay na, tila madmadlaw mo mat April. Agawam kit iti agsukat. Tatumapog tamatan iti baybay. Kitaam ot, datalaangan ti awan ijay. Okay, last question, friend. Anya day ta, friend? Boyfriend mo ka din ni Limpert? Ha? Dua kayo ka din, friend? Tila lawlaw at mat April. Umay kakit din, tani. Makadigdigos akon. Hi. Oh, Trixie. Apa aring mo kayo di cottage yun? Diyak nga min makaturong. Umayak ko mamag na idinakita ka nakatugaw dito eh. Magpata ang aruda. Diyak naglaang makaturo. Iso aring buwana. Kahit mo dibit. Sige. Nah, mabitlaang aruda. Na mga laki ti cooler. Oops. Oh. Atoy. Agyaman na Klimberg. Awan na nyaman na. Basta siya. Kasla naunag ti pampanunod ma. Kada ka di parikot. Ah. Awa. At dalang di banaga malagit ko. Tunggal at dahag dito higit ti baybay. Kas kumay di anya. Awan. Lipa ka man tinibaga. Uminom takit di. Parang maangat amat lang ti turog ta. Cheers! Cheers! I love you, Trixie. Limpert. Pasensya ka na. Nagjakon malabdan ti bakit. Limpert. I love you. I love you too, Limpert. Trixie, iha. Mama? Umay ka mga na. Aldawan. Apay, di ka kadisumbrag iti trabaho. Saan, Mama? Madi namin ti bagbagi. Aniya?
Ha? Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka anak ko. Jak magustuhan ti amot ti prito asida, mama. Aniya? Mabit lang, mama. Mapanak labit iti banyo. Agsubliak mat lang. Diyos ko, sapay ko matanagbit dutak iti atap ko. Sapay ko maapo. Masikog ka ko nam? Angam, apay nga agas na tilangam, friend. Rumbang nalaang ko maamaragsakan ka. Ngamin, maadaan kayan iti anak kiti Limbert. April. Apa yan, Trixie? Adda ka di parikot? Awan mat, friend. Apay nga rod nga agluwa ka matan. Kuan. Awan daytoy, April. Nalabit wala ang niragsak daytoy, friend. Ibagam kit di kinilimbert, agkalaysa kayon. Itikas na, agsimpa kayo matan. Di yun ibaybayad, friend. Agkalaysa kayo kit din. Itikas na, adaman pakisalaan. Parang makitak matan ni Mr. Right ko. Anya nga tano, agkalaysatan, Limbert. Anya, kasano nga kalaysata? Kasaan damat nga agayan ayat? Uwan, nga masikog ako, Limbert. Anya, masikog ka ko na. Trixie, Uwan, talo bulan tin inawag. anya, kasano nga? Di mo ibaga, at di mo malagip tinapasamak kadatay jay laon yun. Agwa, saan ba't nga itikas ta, Trixie? Anya, Limbert. Awan matrelasyon ta. Saan ka di? Limbert. Saan ta nga gaya na yan? Ngamin, saan ka mat-apulos nga inaram? Anya. Sorry, Trixie, ah. Pasensyakan. No itaklaan nga ibagaday dogan ka. Ang maadta nga mingkayan ayat ko'y di balasiw taaw. Kat umatan hindi pa nagawid na. Anya. Kasano ang ngarot itan, Limbert. Kasano ti anak ta. Tsak matkid di talikutan. Ti responsibilidad ko kas ama ti ubing. Di kang danag. Takasaritak to ni Sylvia. Ibagak to ken kwa na ti maipapan iti anak ta. Unay kamot lakit din aya, Trixie. Doon namin anumat a pinalpalagipan ka. Kamdi kamot latanagan anad. Mama. Unay yun. Ay, Diyos ko. Maulit ka di madan tinapasamak idi kaniya. Sorry, Mama. Sorry. Ay, ala, pustunan anak ko. Anya ngay nga rod. No talaga nga isutigasat ta nga agina. Mama. At dalitan, tirumbang nga aramidam, kat aywanam ti sikog mo, anak ko. Padakkelam tumot ti anak mo, akas iti padang padakkel ko kan ka. Dumakal ka di man ti anak ko. Ngawan mabangunan na nga, ama. Mama. Ay, Dumakal ka di matakas kanya. Adi na mapadasan ti kumpleto a pamilya. Nang runa ti panangipatek ti maysa nga ama. ay kat anya ngay nga rod, no isumat ti gasat mo, anak ko. Una yan, Mama. Una yan. Basol mo madlaang, iha. Mama. Inyunay-unay kumatkan ka, asaan ka arumbangag talak iti lalaki, adi mo am-am mo. Angam di ka matdimngag kanyak, anak ko. Ay na, nagdakalan ti tiyan mo, girl. Wen nga ron. Wala ang abulan ti palabsan. Ang ganakak ton. Ay, di nagtuliplipatan nga alaan aninang ti anak mo, ha? Siyempre, Ay, wan gayam. Kumusta kayo, matan kinilimbert? Ay na, di mon ipalagip day dya at tao, friend. Naragsakan iti na ti sabali ang babae. Sayangan niya. Di amok ini, katda kayon ti agasawa. Angam saan mat gayam.
Nakalalailo kayo pa'y idi ti tunggal maysa. Iso at talaga nga ti ammumi, kat agayan ayat kayo. Ti amuyo ngam kinapudno na, saan? Sayang. Sayang at talaga, friend. Talaga sayang. Ang talaga akas na ti biag, friend. Nalapit asaan ada kami ka ni Limbert, ti paray ti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kastoy. Friend, Basol ko magkiti. Ngamin, nang namnama ak. Impaay ko mat amin kan kuana. Intad ko ti amin. Ngam, jak amo, no apay asaan ang nagbalin anapod no kanyak ni Limbert. Jak ni namnama, akastoy la ang gayam ti pagtungpalan ti amin. Naakseptar ko magkit din. Nasakit. Ngam, kailangak matan ti ag-move on. Para iti napimpintas amasakbayan mi nga agina. Miss F, kasla nagsink in amin kanyak tinapalabas ti inak. Agpada kami ngamin iti sitwasyon. May samet lang ngamin a disgrasyada ti inak. Nasikugan ti maysa a pamilyadon, ket siyak tinagbalin a bunga ti saan a maiparbeng nga ayan-ayat da. Kinasaritak pa'y itinaminsan ni Limbert, ngem talaga adi nakkanumabalin nga ikalaysa, gapo ta saan met asyak ti ay-ayatan na. Miss F, nagbalinak a dispirada. Nang namnamaak, kadagiti inpakpakita ken inparparik na ni Limbert kanyak. Ti amok ket ipatpateg ken ay-ayatan nakmet, kas iti panagayat ken panangipateg ko kenkwana. Ngem nagbidutak. Ngamin, nainkapsatan laeng kano tirik na kanyak. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, kabayatan ti panagsikog ko, sinmangpet ti nobya na ket nagkalaysada. Ita, agmaysa atawan metten ti anak ko. Awan met kit ti parikot ko, gaputa suportado met ni Limbert iti anak mi. Agkit kita damet, ngem saan da amabalin ti agden na, gaputa adda meten pamilya ni Limbert. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Trixie. Ken ka pagayam, Trixie. Saan adakes ti agayat? Ngamin, tao tayo laeng amakarik na iti dayta. Tunggal maysa kada tayo adakarbengan na nga agayat ken paayat. Ngamrumbang na lang kumangain klarong pay ti amin maipapan kada kayo ken ni Limbert sakbay nga inted mo ti bagim ken kuana. Naibagam dito'y surat mo adwa atawan ti panagkadwa wenno panagam amuyo. Iti dayjay a kinabayag ti panagam amuyo, di mo man laang dinamag wenno sinaludsod no kasano ti relationship status na? Ngaman niya ngay nga rod, adda ditan pagayam ko. Nalpasen, tinapatag ita mangmangted iti sustento dita anak yu. Husto laang ti kunam nga ag-move on kan. Aywanan, ipatag ken padakkelem ti anak mo nga adda buteng na iti Dios. Kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan adayan. Naawisak met a nagsurat takayat kumet adenggen ti pannakaidrama toy kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tama pagasatan met a mapili toy surat ko. Nakurapay lang ti pamilya a nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laeng tinalpas ko. Diakon nagtuloy a nag-eskwela, gaputa kinay kayat kon tinakitagtaged. Agingga a nagtrabaho ak iti maysa a panganan iti mismo nga ili ti Rosario. Ket ditoy a nagamammo kami ken ni Miguel. 5 a bulan met a nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti maysa a kumpanya ti soft drinks iti mismo matlaeng a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin ken ni Miguel. Kastoy man dagiti pasamak.
Uy, Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya oras na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka ke maladaw iti trabaho. Jak sumra kita dayan. Anya, sayang mo't ate maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangin nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga rod. Among mata na puyata nak, anapan nakipirya idirabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Nagrabrabi kayo kit din iti peryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputa na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di. Masaduta nga rod ama pa nagtrabaho bakit? Mali, sumra kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmang put Miguel. Nakamisuhot ka mo't. Dandan ni saan na may drawing tarupang. Di ko man katawa na kasta. Tapad tripa kitang altaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapag-tripam. Nagkadakiti trabaho. Anya? Awan lang arutin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daitan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. At adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na. Di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mga patrip kanya. Tamangan mo si Kape ti pagdasalan ti pungtod ko. Di ka di mangyawid iti sidaan nyo? Ay, adapay ayan na pati, friend. Adapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga nusan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng tisang pet ko. Rapi imot tan. Awanan ti umaymangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabati. Iso nga i-take out tandag ito, friend. Sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon Miguel, si Kapay lang ti makaamo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan ano mi ti kwarta? Basta mangtit kay ti kwarta. Nagatupay lang sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaangan tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Miguel? Imposible mga wang kwartam. Di ka kadakim imot. Tasan anang sayatigas na ugali. Awan nga rod. Talagang apaghusto lang nga allowance ta iti makalawas tiggam ko. Diyan mamati. Ikan nakiti. Di nak-imutan. Tamaan numakabil ka. Miguel! Itid mo kitin titaw tawatag. Ang taga din sangpot mo masinatayan. Impag lang kumapulutaran may katagit di barangkadak. Awan. Naibus nga mintila ko iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami garud maten kadagit di barangkadak na pulutaran may. Unay ka matan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka man ako nakadayan. Di nakman mandaran ng kasta. Narigat nga tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Daytan tumot nga min agin inumlatan iti arak ter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, hunayin aya. Asdan, mamalnakan nito. Amok ter aramidam. So, di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh? Miss, manuamin ti bayada. Miss. Anya day chay manong. Ay sus, nagsakit iti ibang panunuto ma. Manuamin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tubod nga mintin na kay turungan ti matang mo. Di ka saliyagdarag. Ay-ayatin na kaday jay.
370 amin ti bayadam, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mabaling ka diya mabuwan, ti matay tayo nakan mo, ating ko. Ha? Kwa. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiyag pampanunod, ating ko. Makadadayon ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saanan? Kukuha mong ti sukli, ating. Anya? Kukuha mong ti sukli ko na. Ay, saan, Manong? Basit lang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ating ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton mabinson tumanan. Nice meeting you, Dayan. Magatumat ka, hindi ko raktam, Dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan dayta a kwarta, Miguel. Igatang ko dayta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta? Tinapatag. At igatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka gintiya. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka matan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man, Dayan. Di na kumanan sermona na kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ating ko. Anya? Kumusta ka? Okay lang, Manong. Okay lang ko nun. Ang makita ka tagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamato ka pa'y. Ang wala yung matay dyan, ating ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pinta sa kalit mo. Talaga si ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta may sagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbat ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabalik ka rin awisan ka mapanagpasya rin ton matamtama. Kasano ko mapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging gamal pas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta sika. Okay. Sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday jay a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila matmatlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawen. Di napatag, agin inayat kayo. Ken maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Ken oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to ken kwa na, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigaman. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagpagam. Sigaman. Kasla di ka pailang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit.
Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Anya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagaro. Akas tagayam dar aramidan ti karelasyon mo ka. Diyan mo, Manong. Kilaat matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo tasigula kas jay? Manotoon niyo matan nga nag-live-in. Nasurok mo na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kamot ti pangibagbaga kadagitoy, Manong Patrick. O nanyaman na dayan. Gusto gindi tama iruwar mo ti sakit marikrik na. Narigat ngamin na impenem ti sakit ti tabarong mo. Sika ngay Manong Patrick. Sa dino mo tiyayan ti pamilya mo. Baruak pa'y lang ating ko. At ako di nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknang siga. Di na kano kaya tigas kanya kamanaron lang. At manipon nagsina kami. Diyak magtanagayat pa iti sa bali. Isong aging gay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Wala ding. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santirig na ka. Ha? Diyak mo siguro, pakabasulan no. Ibagak nga. Ayatan ka, dayan. Anya? Pasensya ka na. Noon ay bagak tigas to'y. Diyak amin ang malaptan tirig na. Kan ba isa, isunod ti pudno marikrig na. Agayata ka talaga kang kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga agaw kang kagin ni Miguel. Tinapateng, naibagak ti pudno marikrig na kan ka. Ang pingita ka lang sumang paten. Rabi na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulungak pa yung ngamin na naglinis siya pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan Mamuak lang, agululpod ka. Makabil kan atalang. Awan mo't panggapok nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manun, Miguel. Ha? Kanya kumain, ulang parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis-bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naipustila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na sa sida entay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita, mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pay laeng ti agluto iti kanam. Napampanugak, kaya't kumutin ti aginana. Sikat ikayat ko ang luto iti kanak dayan. Manipot ita. Di mo namnamaen nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti katang ko iti naimasasidag. Ha! No dumawat ka, kasla at daim padulin mo kanya? Nagkatapelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot. Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang Oy! Dan! Di na panawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bukbuk kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa kitin ka na kayo. Imbag man tamaan ano samtikas ka ni Miguel.
Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie, Diyak ko makayat di makibiyang. Ang makitkitak mo't nga mintirigat mo makidandan na kinkwana. kinapod nun, auntie. Maumuma agmatan iti kastay nga ugali na. Ay, wala. Asino nga'y mati tao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit diya, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandan na. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumat laang ti ipapaay na kin kadayjay lalaki. Sinaam kit din, tamakita man ti karkarit na. Nagyaman na. Tapinatgam tikit daw kung agpasyar taman ni Dayan. Kunak lagi tinudikan maawis. Awan mo ti madiaraswan, tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin tayo tigeng ka. Diyan kami makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko ka. Ha? Dayan. Agayat ako na ka. Manong Patrick. Luaklulan na. Iawid ka ni lugar mi. Katagkalay sa atan. Ikarit. Di kanto agriga ti titanak. Siyak ti manggay para iti buklan tanto pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Atan bukod ko abalay. At dapat tin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kanto paldahangan, Dayan. Ikarigday takin ka. Amay nga adaywan gintal talikodan na matlatan, Dayan. Masidag ka dito eh. Sanguwan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak anabartek. Nakainom maklabas din. Nabambanog. Maturugtan. Dinak arangkupon, Miguel. Nagpudod. Ibatanak. Nabanuga ka nagkapoy ti trabaho. Uy. Hindi naman paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanuga ko naklangaro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ti kayat mo. Anay ko. Abay, nagkabil ka ngay. Ayop ka. Agin hindi ka may lang. Amok tumalang kay kayat mo. Pakipok may lang mo. Sabi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Abay, di ka mamigata sakbay mapanggang trabaho. Mga anak to ni Jeff Pwesto. Ken, kasano nga rudin nga. Ay kat, adan tumot kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mo tin nga ubing masapol ngay lutuan? Ay. Saya atam man ti sumumpat. Ang mga nutsak makapagtapal ka makahabil ka man hindi. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Miguel. Talaga apanawan kan no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo ha? At dalalaking kasta ka di. Awan! Nga maumuma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga din panggadam. Naglaing kapay nga uminom kan tumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuok kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod nagdanata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanen da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilata laeng ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit idanam.
Siya ti agluto iti kanam. Siya ti aglaba ka dagiti murang mo. Siya amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka. Anya. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Isungay manugot ka makidenagin ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan anapukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa onda ito itayan. Apay na kita nagdatakkel apag ngawit mo. Pumanawa kun, Miguel. Anya? Saan da yan? Di mo kumamataramidan ti kasdigan niya. Pangasim, pagsaritaan ta kumapit ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensyakan. Ngam waswasan tanti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry da yan. Amumat ngay atin ka unay-unay. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagpagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramidag amin na kayat mo da yan. Naladawon ti amin. Nakapangiteng akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapul ako niti trabaho. Nakasagana kagpalpaliw para king ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay ti kundawi kagpalpaliw. Namin aton nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mumat maramid. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwam. Kawagan ang Diyosef. Pinanawan akon na dayan. Ay katrumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya at aramidam kan kuana. Kunti. No kumata nagsingsingpet ka ini. Saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan. Nagbasul ko tayo hinanti. Naman, basul ko. Nuwaba pinanawan lang ni Dayan. Itak lang anamiris nagitipid doon. Nginaramid ko. Nakaamiris kan ko na. Angam agin inom ka matlata. Among mat-aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa'y kakasakit. Anya ngay ita. Pinanawan na kalakit nga rudan. Ante. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runag at isumat piman ti ang trabaho para kada kayo. Uray kunam anak amiris kan. Naladawin ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok. Kastugayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Awan nga ron. Agpatata naragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan tulang ti babaeng ayatek. Aking kat mauli nga angas ko. Kasta agmatkan ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsayang at katao. Si kagayam ti pakarik na iti putpud no ngayat, Patrick.
Nakurabayak lang. Gamikarit. At ikan to agriat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, nalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastamatan, kanag iti agbalintungan nakta, dayan.